So, dalam dunia biohacking atau tracking your system, Dr. Rolong dah pun menceritakan pasal what they call this, continuous monitoring of your insulin. Lepas tu kita dah pun cakap pasal food intolerance test sebelum ni, which was a super duper hit. Ramai yang dapat tahu apa makanan yang tak boleh makan, and the intolerance they have towards food, dan macam mana dia boleh elakkan beberapa benda ni supaya your lifespan and your lifestyle and all those gets better. Macam mana kalau saya katakan satu benda ni, di mana you boleh tahu whatever yang you makan, apa aktiviti yang you buat, tak kisahlah you nak pergi sauna ke, you nak pergi cold plunge ke, you nak makan sesuatu, minum kopi, minum teh, anything. Bro, what are you talking about, man? Sekarang ni kan, we are going towards precision medicine, and kita kena hitung kalau benda ni ngam tak untuk kita. So you guys nak tahu tak apa benda tu? This bagi mereka-mereka yang ingat yang ni Oura Ring atau Samsung Ring, salah. Now, this ring is Science-Beat ring. Now, the Kia Sky Clinic is working together with Science-Beat, and kita gunakan benda ni untuk menghitung banyak benda. Of course, basic stuff lah, macam your heart rate, SpO2, tapi ada yang lebih dalam lagi. Testosterone level, heart rate variability, stress level, apa yang you makan ngam tak dengan you. All this can be, boleh dihitung, okay? Can be tracked inside here. And saya dah gunakan benda ni lebih kurang 4 bulan. I waited for 4 months untuk dapatkan data yang cukup baik supaya saya boleh bawakan these results to you. Alright. Now, result dia yang biasa saya kerap tengok hari-hari. Apa yang saya tengok setiap hari? Bangun pagi, first thing I see is what is my stress levels from the day before. Okay, macam mana tidur saya, recovery dia okay ke tak. Tidur pun yang ni dia hitung deep sleep, REM sleep, nap, awake time dan sebagainya, untuk bagi you a perspective of how your sleep was. Okay, and dia akan bagi tahu you if your deep sleep is too long, your recovery is taking too long, artinya you are too tired. So something must have been stressing you out the night before, atau apa yang you makan semalam, apa yang you buat aktiviti semalam. So all this, is it okay for you? And kalau you bangun rasa cergas and cerdas, and you know that it's going to be green. So traffic light system green, yellow and red. So bagi mereka-mereka yang banyak green, fantastic. Bagi yang ada yellow banyak, okay juga. Tapi biasanya red ni dalam sebulan, saya biasa katakan untuk saya paling maksimum seminggu sekali je red ni. Alright. Now, paling banyak red untuk saya di masa saya makan malam. So when during Ramadan time, I was fasting for certain days kan. So hari-hari yang saya makan malam tu, dan makanan ni biasanya bukan yang saya masak kat luar, makan kat luar kan, these are the times where my body is recovering very badly. Saya rasa sakit badan dan sebagainya. And I got to know, masa saya key in kan benda ni dalam the app, dia bagi tahu this food is tak ngam untuk you. Alright. And bagi mereka-mereka yang rasa coffee is too powerful for you and you feel it, the app can tell you. Untuk saya, dia bagi tahu saya positive effect, especially kalau saya workout. Lepas saya workout, minum kopi, confirm there is a positive effect. Tapi kalau saya minum kopi tak buat apa benda kan, dia kata ada negative effect. So some of the things like this. Saya pergi cold plunge, saya pergi sauna, dia bagi tahu okay, today don't do your sauna, tomorrow do it. Dia akan bagi tahu lebih precise kepada tu. And of course, data-data macam ni boleh dimasukkan ke dalam any ring, like Samsung ring or Oura ring dan sebagainya. And cost dia is quite extensive, and setiap bulan you kena ada subscription untuk dia. Now the best thing about this Science-Beat ring is data you dengan kami sahaja, and we will be able to monitor your hormone levels, your body's function, and I will be able to know kalau apa yang saya bagi ke atau supplement yang you makan kat luar ke ngam tak untuk you. Even your supplement, dia akan bagi tahu this supplement is not working for you. Alright, so all this can be put inside, and it can be more precise, lebih jitu kepada apa yang you nak buat. And one time only, lifelong, no payment, sekali je. It's way cheaper, way more data, and it's more precise, and it's monitored by the KL Sky Clinic. Itulah dia punya advantage.